babaen sinan Memorandum of Agreement ay napirmaan at January 15, 1991. Nakasagap din ay Northern Mini Hydro dinaga ng MND. So siya di kaman pamalubos di umili din ay Memorandum of Agreement. Now, naamindaran din ay Memorandum of Agreement ay nay December 20, 1993. So, din ay amended muwa kat naging effective na January 1, 1994. So, din ay amended muwa kat man apply laeng sin Lonoy power plant. Din ay muwa ay kat man apply na si 25 years renewable for another 25 years. So, garod from 1993 man tapit ako si 25 years. Din ay 1993 muwa man expire kumaad 2018. Din ay 1991 ay muwa man expire kumaad 2016. Ngam sinapalabas sa administration wada di agreement da for status quo. So ay tuloy la tadi kumpanya ay amagan no sino di wada sin provisions di Memorandum of Agreement anay in 1991 yan, 1993. So sin Memorandum of Agreement anay nakatuloy sina din 1% share ay may si barangay, 2% share ay may sin munisipyo. Kapung arot tanggay na expire din ay da muwa ay kat nan rugi di FPIC process at August 13, 2018. Hanggang na si wada di muwa ay pirmaan at May 17, 2019. Now, sinbandag di munisipyo, di nan tagaw si Mayor Bill Raimundo, nan organize siya si Technical Working Group nga mangadal sin ay propose provisions din baro ay Memorandum of Agreement. So, idiwada di na-create din TWG ay propose muwa parang na sin ay Sangguniang Bayan. So inapprovean din ay Sangguniang Bayan tako ya si Mayor. So sina ay in-forward tako sin kumpanya. Now wada di series of negotiations ay nangyari. Namin ay nansangsango din kumpanya ya din ay munisipyo. So umuna ket nansango na September 17, 2020, October 30, 2020, December 28, 2020, January 8, 2021, February 1, 2021, February 22, 2021. Ngam sinan napalabas ay namin ay nansang wanda magadi Memorandum of Agreement si nan si pirmaan ni kumpanya ya din munisipyo. Kaputa adi man kinaawatan di munisipyo ya kumpanya sin provisions ay maipuy sin muwa, particularly sin sharing. Tadi ay din ngamin di munisipyo i-retain tako kuma din 1% or 2% or adi bumaba kuma sin CD din ay alat tako ay share tako sin di ay from sin kumpanya. Kas member matlang din ay Technical Working Group ay doy maibagak nga din di ay muwa nga ipropose si munisipyo kat something we will be proud of. So adas di programs and I propose para peace and order, environment, disaster, livelihood, scholarship, employment ken udumpay. So taduy di Leiden din ay munisipyo kuma nga i-assert ako sin muwa ay doy ngem din doy da naibagak ay doy ay sectors andi pailaeng na discuss fully di with sin kumpanya gaputa adi man move din ay ngalatan gapungarot sin sharing. May takuman sin actions ay inamamag di kankanay in Bagu Indigenous Cultural Communities
indigenous peoples of the ancestral domain of Bakun, ya din ay Bakun Indigenous Tribes Organization. Wada di joint resolution da March 2021 nga i-revoke da din memorandum of agreement ay nan asipirmaan di headcore ya din di ay representatives di kankanay in Bago indigenous communities, indigenous peoples of the ancestral domain of Bakun. Ya din ay Bakun Indigenous Tribes Organization. So i-revoke da di ay MUA. So April 2021 nan issue kasi din ay BITO Board of Trustees ya din elders leaders di Bakun Ancestral Domain si joint resolution da nga issuing a non-consent position with regards to the operation of the 3 hydropower plants of the HEDCOR Inc. within barangay poblasyon, namely Lonoy Hydropower Plant and Lower Labay Hydropower Plant, and within barangays poblasyon in Sinakbat, namely FL Singit Hydropower Plant. So, dinay resolution of non-consent ket pinirmaan di Board of Trustees di Bito, ya din representatives tako ay elders leaders din Bakun Ancestral Domain. Sino di rason basaak din ay wada sinay resolution da inay. Non-compliance of agreements made by and between the Bakun Ancestral Domain elders leaders and HEDCOR Inc. Idi madama din negotiation kindaw di HEDCOR Inc. Pangaasiyo, taibas-basityo din dawat yu. Tanumalpas na negosasyon tako, sinandumin kat amoy kami makinegotiate sin LGU barangay and municipal. Ngam idiin moy da sin munisipyo, kat inusarda din tulagan, sin dumin ay manglakpet si kedaw di municipal LGU. Sinayot di manbugaw ay nawada di adi pankikinaawatan di umili. Ikaupat, sin HEDCOR Inc. ket indarum da din opisyal mi sin pangitaktakdegan da enda kami. Sigun sin kultura ya pamati di Ibakun at inayan di en maidardarum di aman di ili. Kalima, sinay darum ay inamag di HEDCOR kontra sin officials di ili mi ket nan idawat sidakdake ay di sumaya sin umili. So, April 21, 2021, nan meeting kasi di Bito, ya elders leaders tako sin Bakun Ancestral Domain, pasaot din na title, din na request dahil na. Kananas na, resolution requesting the Office of the National Commission on Indigenous People to issue cease and desist order with regards to the operation of the 3 hydropower plants of the HEDCOR Inc., namely Labay in Lonoy Hydroelectric Power Plant located in Poblacion and FL Singit Hydroelectric Power Plant located in Barangay Sinakbat in Poblacion, all situated within the ancestral domain of Bakun. So babaan nga rin sindi request kat in Mali din ay NCIP commissioners tako sin nan munisipyo tako tapno nda denggen din ay layden di Bakun elders leaders tako. So in modestly in explain din ay elders leaders tako no apay nga layden da ay ma-issue cease and desist order. So no sin negotiations ay doy in malalida wada di videos mudlaeng ay in-upload ko sin ay sin napalpalabas or mabalin ay ilan yung sin baba din ay link na wadas di ay mabuhayo din di ay bagbaga udom ay bagbaga di elders leaders tako ya din ay message din commissioners tako mutlaeng ngayon Mali. Napatkan nga road din doy ay dawat di Bakun elders leaders di ancestral domain ya Bito
para sin ay panaka-issue the cease and desist order. So inauthorize the NCIP Commission and Bank si Regional Director di NCIP CAR si Attorney Marlon Busantog nga si siya di mangi-issue sin ay cease and desist order. So na-issue din cease and desist order on June 22, 2021. And June 30, 2021 nan request din NCIP CAR sin ay munisipyo di Bacon na tumulong da sin panaka din ay cease and desist order aydoy. So June 30, 2021 nga rod in-implement di munisipyo tako din ay cease and desist order. Kadwanas na din ay elders leaders tako waday inmali. Yan din ay B2 chairman tako si Apo Morales. Yes, members udom ay members na sin ay Board of Trustee di B2. So siloy pala ang kakailian di may bagat ako pala ang no apay nga na issue din ay cease and desist order ay. So adak amin masumbatan no sinuman di laydan takoy damagan no wadan to di laydan yung damagan pang i-comment yun lang sin baba ta padasan tako ay i-explain amin dado ak nga baka kurang din ay panag-explain ko sinan resolutions di bitot ako yan din ay nang nangyari ay negotiation sin munisipyo kumpanya.